Prošlo je vrijeme izrade jeftinih plastičnih telefona. To dokazuje i Samsung koji je pronašao inspiraciju i predstavio novi Galaxy S6. Ćao, ja sam Denis iz Telesoft i dobrodošli u video pregled. Prva stvar koju primjećujemo kod novog Galaxy S6 je ta da nije sličan svojim prethodnicima. Nema više plastike niti lažne kože. Sada je tu staklo sa gornje i donje strane zajedno sa metalnim okvirom oko ruba telefona. Novi S6 zaista izgleda predivno. Da bi postigao ljepotu dizajna i kvalitetu izrade, Samsung se mora odreći izmjenjive baterije, vodootpornosti, pa čak i utora za microSD karticu. Dizajn rubova telefona kao da smo već negdje vidjeli. S6 ima jedan od najfinijih ekrana među smartfonama. Super AMOLED ekran dijagonale 5,1 inča ima Quad HD rezoluciju i to 2560x1440 piksela. Matematikom dolazimo do gustine od ogromnih 577 piksela po inču. Ekran prikazuje oštru sliku sa ogromnom paletom boja. Kamera S6 je optički stabilizovana i posjeduje senzor od 16 megapiksela. Video snima u 4K rezoluciji. Prednja kamera sa rezolucijom 5 megapiksela je pravi rad za fanove selfija. ...64-bitni 8 jezgreni procesor i 3 GB radne memorije čini ga najbržim telefonom Android svijeta. Rad na uređaju je fluidan i bez značajnih usporavanja. Memorija za pohranu podataka je 32, 64 i 128 GB. Pored standardnog S6, Samsung je predstavio i S6 Edge, čija jedina razlika je zakrivljenost bočnih strana ekrana. Hardware telefona je identičan, a prednosti su softverska rješenja i sjajan dizajn koji ljude impresionira već na prvi pogled. Dolazi u 4 boje: White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum i Blue Topaz. Ugrađene su sve standardne mrežne opcije: 2G, 3G, LTE, Wi-Fi i NFC. Operativni sistem je zadnja verzija Androida Lollipop 5.0. Korisnički interfejs TouchWiz i dalje je tu. Mnogo je brži od svojih prethodnika. Animacije su fluidne, a dizajn je bez nepotrebnih dodataka i opcija. Samsung Galaxy S6 i S6 Edge su u ponudi Telesofta. Pozdrav do sljedećeg videa.